svima nama. Priča koja slikava mentalitet običnih ljudi sa našeg prostora. Priča o podijeljenosti duša glavnih junaka između duše što ostade u rodnom kraju i egzistencije negdje na sjeveru. Svi smo mi pomalo oni ili oni pomalo mi. Razmotajmo klupko i zavirimo u njihove živote. Junaci danas polaze na put, pitaju korijenima svojim. Bosni, majici, mislilo se na sve i na svakoga. Para mora biti jer bez njih nigdje nisi dobro došao. Ostalo se nađe. Djeco draga moja, ne da babo svoje djece, joj, kako si, sine moj dragi, digni malo glavu tog telefona, Hamdo, bolan šta ti je, da mi nisi šta pobudalio? Čuj, ja sam li pobudalio, pa je nisa draga počinje nam odmor. Hej, zamisli ti, mjesec dana ja neću morat navijat sad da me budi na posao. Mjesec dana, ama neću morati gledat onoga glavatog šefa što bi najradije i da jedem i da pijem za onim mašinama. Ama mjesec dana neću morati obaviti ovo radno odijelo, ani ove teške radne cipele. Jest, hvala Hamdo, ja se radujem pravo. Neću morati mjesec dana da razmišljam šta da ti napravim da poneseš na posao. Zamisli ti, za 2 dana smo mi u Bosni, u našoj avli. U bašći pijemo kavu i samo se sekiramo šta ćemo pojesti popiti. Pa onda malo skoknemo na more, Sarajevo, Mostar. Ko tamo ove godine juri Bonaunu, pa se popet na kakvu bosansku planu. Ova pluća unijet malo svježe bosanske have. Boga mi, Hamdo, nešto kontam, ti nama to sve nekako fino isplaniraš stalno. Ali se ti planovi nešto izjalove. Malo će nama biti jedno janje za Bajram. Imamo mi te familije i prijatelja. A haj ti nekoga ne zovi. Odmah za hatori, nos ovolki. Imaš i pravo. Nego, jesmo li spremni? Spremni, vala Hamdo. Pogledaj. 2 kofera puna poklona. Šta ću? Amba, vola kome, koga, nemoj samo ti krpa, koga te zanimaju, vola krpe. Lovu ti na sunce i svima ćeš čef potrebiti. Nemoj ti, vola, zaboraviti pasuše i pare. Našu teškom mukom stečenu šteđenu. Ne pominji mi, Hamdo, molim te mi ne pominji, kad se samo skontam kako je mi ovdje teško zaradimo. Dole, Boga mi, začasno. Joj, tebe, pa ti ne bila ti kad ne bi pokvarila u moju sretnu minutu. Ama bolan treba da budeš sretna i zadovoljna, da smo zdravi i živi. Da možemo sebi zaraditi, da nismo u ovoj državi na grbaču. Inako se stalno osjećam nekako dužniji. Jest, hvala. Nego, šta je sa vama, djeca? Jeste li vi spremni? Babo, jesam, nego mogu li pojeti iPad? Možeš. Yes! Sam ga tamo nije spao. A PlayStation? Ma kakav PlayStation, dijete, drago, pa u Bosni se igra fudbala, ganje, truhle, kobili, klikera. Kad sam ja bio dijete. Jesi ti ikada igrao PlayStation? Ma kako da nisam, čitav dan ostane na PlayStation. Asim, jaran moj iz djetinjstva, on me stavi ovako fino štrik oko glave, pa mi proturi ispod ruku, pa ja budem njegov konj. Ali je zato kada Asima bio joystick.
Šta je sad? Dokle smo stigli? Hoćemo li polako krenuti? Hoćemo, Boga mi, spremni smo. Hajmo onda se lametom. Hajmo. Hej! Hajmo. Ustaj. Ustaj. Onaj. Ugasio ti šporet. Man lijepi Hamdo, pa podvrto si sve osigurač. Dobro si. Hajmo. Djeco, polako, desnom nogom svi. Ajde vi, ja sam malo da ovo složim. Eto i mene, hajde vi te stvari ponesti. Hajde. Hajde. Desnom nogom Hamdo, ne zaboravi. Odmah. Eto i mene. Nakon 2 dana puta, umorni i iscrpljeni, naši junaci nađoše se u svoju jamliku. Prigrliše sve, onako nepromišljeno, ljudski i toplo. Šta se dalje dešavalo? Produkt je upravo te neposrednosti. Rijeka mila, rijeko kisava. Bosno! Ete, draga ženo, šta naći pa u oko ove torbe, ko da nosiš kamen temeljac za dom kulture. Joj, ovaj miris savlije, pokošene trave, voća i đevidine pite. Hamdo! Čovječe, opet pukla šolja! Sigurno je zimus opet zmrzla voda. Lijepo je, tebi je nisa govorila. Daj zajmu ključ. Pa barem taj nije kadar, ama u svojoj kući da vodi računa, a ne u našu. Pa nije dobro. O, merhaba Filipci! Kako si Đevida? Kako si Enisa? Dobro, Buru, bolje te naši. Kako ste prošli putu? Ne pitaj. Daleko, brate, daleko. A moj Hamza došao avionom iz Švedske. A ovdje znajmio auto. Pa neće on da se pati. Pametan. Jel to opet pukla šolja? Jest moja Đevida, pukla. Hajde, neke u njeznu glavu. Ode ja nama kafu dok se vi raspakujete. Hajde, zato. Oću Boga, me friška. Ode ja odnesem ove torbetine u kuću. Dok ti začas to odneseš, ja sam mogla doma. Ama stani pa nazovi ženu prvo vidi, jel kod kuće zna da nismo htjeli da se javljamo, da ćemo krenuti, da se žena ne sekira. Hajde, dobro, nazvat ću je. Možda imaš pravo. Halo? Mama? Stigli smo. Jesmo stvarno? Ma nisam htjela da ti javljam. A ja da ne brineš. Nego, mama, šta ima novo? Rodila! Pa Hvala Bogu, fino. i bilo je Nek se vrijeme. vala živi, zdravi, pa šta će nam učiti ja? Nego, koliko ćemo mama pod glavu? Pa nemam kud ispod 100 eura. Šta ću ne može manje, ne. Ola. I to, mama, i to! Imamo rođendan. Kad je mama rođendan? Svi rođendan na ljeto, Aha. kad dođe dijaspora. Pa jest. Joj, mama, što imam haljinu za tu priliku, ma ne pitaj. Pa, tamo ne mogu manje. Šta ne možeš? Ne mogu, mama, ne. I tamo 100 eura računa, jest. O, se žena razbaciva. Nego, mama, ovdje Hamdo malo je nervozan. Čim se raspakujem, eto mene. Hajde, mama, hajde alad male. Hej, tebe. Samo što Evo smo mene, došli. kafa gotova. Hajde, Joj, Bujro, jedva hajde. čekam da je. Evo ima i pečenog šećera, znam da ste se poželili. Ja šta smo? A vi pijete onu filterušu. Haj Hamdo, Bona, sjed, popij kafu. Nemoj se sekirat. Ima onaj Fikret majstor, nije ni skup. Ma nećete uzeti vi 2000 eura. 2000 eura! Al nabaci okreći ko novo.
Ali morate mu tutnuti još 1.200 da vas uzme preko reda. Idemo tu tam još. Pa znaš kako je ovdje djetka dijaspora nagrne za te majstore. Pa mnogo, brate, Pa će dobro, vida. ali je dobar majstor. O, vidjaj, merhaba Hamdu! Vidi. Selam! Kako ste vi? O, selam alejkum Kako je predsjedniče. Hamdu, jesam dobar? Evo, dobro je. Hajde, evo Đavida, samo Neću Boga žurim, malo obilazim ove naše male ovda sela i gledam bala Hamdu, svukud asfalt samo ovda nije. Pa sam razmišljao neku akciju da mi tu. Mi ćemo odavde mještani. Rad, a vi raspored pare. Koliko to bilo pokući? Sad je ona prilika. Ja. Jeftin asfalt, pojeftinio rad, sve. Ne ti da smo ni 3.000 eura. Aj, pa nema šta. Znao sam ja da si ti ljudi znaš dole. Znam da niješ gledat dole Hamda ni remont dom kulturi ovaj naš. I to je akcija. Akcija Hamda. Mi mještani po 100 eura, a vi dijaspori 500. Pa dobro, ako tu čitavo selo sad sudjeluje, pa ne mogu ni ja biti, pa će svi Turci, tu i mali mujo, šta sad? Reci ti ne Hamda igraš ti futbol još. Joj, dragi moj predsjedniče, nemam ja više vremena ni preko televizije futbal da pogledam. Bio si ti strašan futbaler nekad. Ja sam neka birvaktila. To je Rametli, otac Fizeli, Allah je. On je najzaslužniji što mi imamo futbalski klub u ovome selu. Hvala. I mi imamo sad jednu akciju. Pravimo tribine na stadionu. Opet akcija. Svaki će mještan da kupi po jednu stolku, a tebe ko počasno ostaje. Čitav jedan red ostaje. Jeste, dobro, baš. Je li to isto nešto? Pa, 500 eura kod tebi, znam da bar, nemoj se. Dijaspore došao pun para. Imam ja ove blokove, pa ako hoćeš odmah to uplavati 500 eura. Pa hajde, kad si već ponio taj blok, ne znam, ću li imati išta ovdje. Ando, Spinska, 500 eura. 500? Ando, bola nešto si, nisi dobar, požutio si, mora biti Usmih. da je osputa. Evo, ova priznanca. A da ne bilo kakve priče, ja ovakav. Hvala, hajde, Allah. Ando, vidi. Šta je sad? Vidio sam prijavio za one općinske izbore. Jeste? Šta i to se plaća? Pa ne plaća se sve, Ando, čekaj, bolan. Smije se, bolan, Ando. Šta je sad? Ti znaš šta sam ja uradio za ovo naše selo, za ovu našu malu? Puno s toga uzeo. Broj 114 zaokruži i... Može? Može, nije problem nikakav. Ajde ti ovo vez, nešto si mi život prvi da je puta. Allah mane. Hajde, Allah mane. Nego bogati, Što me čuje, kopne duši. šta je sa našom Senadom i Sasim? Rade, moja ti puno rade. Asim ima staklenike, non stop je u njima. A ona moja ti radi za neku njemačku firmu. Baš mi je milo. Ali kroji kod kuće privatno. Pa dobro, Od odlično. neka radi. Samo nek se radi. Nisa, ovo je Nisa. Ode ja spavat. Nisam nešto dobro. Haj Balahand, haj malo, prilep. Hvala, baš si nam požutio, mora da od puta. Draga moja Nisa, haj ti odmor se. A ja ode kuć stavila iz posača teletne malo svom Hamzi, pa ode provir tu rernu, poželi se bona svega. A ti niš nemoj prav piješ danas, rekao sam donijet ću 3 tonu, hajde. Ja stvarno nemam riječ. Ništa, haj odmor Puno se. ti hvala. Ništa, Puno hajde, ti hvala alaj da mi mane. dođeš opet. Ako Alaj Bog da, mane, hvala alaj ti mane. puno. A Bosanac ne bi bio Bosanac da u Avliji ne potpali roštilj. Našla se tu i Raja, da merači malo, a radi tog sitnog zadovoljstva mjesecima se rezalo po džepu tamo gore. Još srećeni Moj mam, leti mjesec začas Bolenda. Nismo se vala često ni ispričali.
Šteta, vala. Već napamet znam te vaše priče iz osnovne i srednje škole, kao da ja je nismo išla u istu školu. Enisa! O, Enisa! Prije bogata mi iskup malo povrća, ispeci ćevapa i nareštog malo mesa. I kada napriviš još salatu, domaći krastavca i paradajza. Nego znaš što ja, Vasim? Ja sam ti gore poznati za roštiljanje. Jesi, vala, baš. Koliko ja vidim, ti si samo majstor za zapovjedanje. Znaš šta, Hando? Bil se ti malo pogdivo, bogat? Pa bolan, zar ne vidiš da mi čitav godišnji odmor prođe? Idi za majstorima, peri filđane, spremaj roštilj, ja šta? Nemojte ljud, pa ja sam na odmoru. Eto ti na odmoru, ja nisam. Ovako mi je Igore. U godini dana jednom kad me izvede na večeru, Da ti je Enisa bogat, ako pripremiš tu salatu, ovdje ne znaš je baš će donijeti koji svjež paradajz, papriku da. Hajde. Vasime, Reci. poneti sirer bogat i ono domaće pile što nam Đevida donese jutro. Ma ne. Naša Đevida, duša od žene. Nema je na dalekoma. Pričuva nam djecu, pripremi zimnicu, Boga mi. Šta će jedna? Ko kad je sama? Sva je se familija rasula po svijetu. Ne znam, vala, šta čeka ona njezin Hamza što se ne ženi više. Da ti pravo kažem, se nada i ja skoro što pitam. Bog me ovih godina, kad god je dolazio druga Šveđana. Sad, momak hoće da se ženi, a hoće Bosanku, ha? Da on samo zna koliko bi njegovoj Đevidi bilo drago da se on oženi pa da žena dobije unutra da ima svim da se zabavlja. Pa koja bi njega žena slušala, a u njega je svaka, druga je ovako kod nas u Švedskoj. Šuti, eto čovjeka ide. Bujrum, Hamza, bujrum! O, kad je nekada pa kao vazda na leći na puno. Hajde, Bujrum, bujrum. Hajde, bujrum. Hajde, sad će roštilj. Hajde, sad će roštilj. Sjedi Hamza. Hando, brate, to nešto samo. Boga, niđe vatri, prijeti, Enisa pripremi salatu i sve nego što ti vatru zapališ. Hajde, ljudi pa nije na građu. Gdje je sjed, Hamza, stani. Kod nas u Švedskoj imamo i zapaljive kocke. Sad pa sad to. Sigurno. Gdje malo ovo krompira na taj roštilj stavi? Može. Tako. Samo ti se to nešto divi, gledaj. Sjedi, Boga, pa gdje si, pa nisi došao, nisi na kanđu, hajde tađe u stolu, sjedi. Jo, neću žuri, moram događati. Imam zakazano titulara, ne bilo termina pa me ostavio poslije radnog vremena. U tebe vazda ne piše. Kod nas u Švedskoj to bi koštalo i pa kontam zauhali. Jesu. Nego, reci ti me, da ima li šta na ljubavnom planu? Baš će tebi čovjek dušu otvoriti. A što reće meni? Ko neće ako meni neće? Od mali nogu se poznamo. Šta sam samo Đevidine pite pojela? Se nada, ako šta bude, tebi ću prvo reći. Za sad ništa. Kod nas u Švedskoj sve nešto diglo nos, ne možeš normalne cure noći. Ovdje opet kad dođem, odmah prođe, ništa. O, Seko! Pa jesam to ti? Pa ćao, mačko. O, ženo što se držiš. Hej, pa ti se ne mijenjaš. Pa da nije Facebooka bolna ne bila, ja ne bi znala ništa o tebi. Kako si mi ti, nismo se vidjeli od srednje škole. Nismo od srednje, imaš pravo. Pa evo, hajde, bogati. Ne mogu stvarno Pridruži nas. Ne mogu stvarno, idem na promociju nekog novog benda. Obećala sam, stvarno sam obećala. Jaj se nadate, sutra čekamo na kafu. Valja, vidimo se sutra, obavezno zovi se na auto i baci me do trač partije, ali stvarno se žurim, moram da idem. Tati valja, vidimo. Okej, vidimo se. Hamza, gdje ćeš ti? Rekao da žurim do grada. I ti ideš do grada. O, i Seka će do grada. Konta, mogli ste skupa? Ma ne, nemojte, molim vas da remetim planove, ne, ni slučajno. Ma kakvi planovi, rado ću vas upaziti. Hamza. Sek.
Ljudi, vidimo se onda sutra. Ej, čao, Seko, vidimo sutra. se, čao. Aj, čao, Hamza, sretno, sretno. Hvala. Senada vidjeli. Ona ti je sa mnom išla u sred. Kako se drži. Fin. Jel to Seka? To je Seka. To. Bom ona dobro izgleda. Ko Brena. A vidi nas. A gdje neće. Tati u životu ništa teže od laka za nokte nije bilo. U Sarajevu gore s nekom agencijom za nekretnine digla veliku lovu. Sad hoće se vrati ovdje isto da otvori tu neku agenciju za nekretnine. Cura je sposobna, Boga mi. Ma svaka joj čast. Pa kako da ne? Ja na odmoru. Evo me, gdje provodim svoj odnos? Ona ode na promociju benda. Pa svaka njoj čast. Ti je ni sa sjeti. Stalno mi je tako. Nego izvede al tebe kada Izvede. Ubi se izvođeć jednom godišnje u kino. U pol filma za spet. Hrka ga stoji. Eto. Što si gledala? No, ja. Eto mi uživamo baš. Nego, odvede li naš Hamza tu vašu Seku? Tako to kod njih u Švedskoj. Tako. Če vidam u štuluk, sestro. Raspršili su se snovi nadani. Preplavila sjeta i neka posebna praznina. Junacima našim valja opet na put. Kakvu to težinu nose sa sobom? Šta li im to izjeda rastrgane duše? I da li su riješeni da ostanu ono što su naučeni da budu? Pogledajmo zajedno. Zapjevaću pjesmu iz rodnoga kraja. Moj Asim. Puće puška, Bajram prođe. Prođe i moj odmor. Dođem. Samo mogu ti reći, Bogam dobro, si ti poslao koliko će Jesu, to si u pravu. Odradilo se dosta posla, ali eto, ni ove godine ne stigo zube popraviti. Ajde, brate, nisi imao ni vremena. Imao sam ja vremena, nego mi odeše zubi u asfalt i dom kulture. Čuj, pa dogodne kad dođeš bogat ništa drugo ne pamti. Samo zub. Tako ja, moj Asim svake godine, ali mi nešto ne ide. Radim gore, dođem na odmor, radim ovdje, vala mi je puna kapa svega. Isto mi je, moj Ham. Samo što ti ja, eto, nemam ni to godišnjeg odmora. Asme, plaha je i mog odmora. Evo mjesec dana, samo mislim o majici. Ostade gore sama, bolesna. Toliko je ona slaba da ne bi mogla ovaj put izdržati. A možda nikad više neće ni doći u Bosnu. Majka je to, znam, teško, Boga. Sva sreća, pa imaju one hojtaje, koje čuvaju. Misliš komšije? Ma nisu kakve komšije ove, kako su kalu, pomozni recove. Njegovateljice. Ooo, jojte. Ajde, šta ćeš, dobro je to, Boga. Jest, ali eto, nek ima bilo ko. Ali eto nekako, čak mi je i socijala predlagala da je stavim starački dom. Čuj. Kako da se ja, moj Asime, na taj korak odlučim? Teško. A to se vi ne možete više brinuti o njoj, jel? Pretpostavljam, jel, posao, obaveze, ne može se. Ne možemo stići, ali teško. Ali hajde. Nešto će se skontati. Nego kako ti životariš? Če životari? Da ne opsijeni život i sve. Dan za danom, bolan, patnja, pusta nada da će biti bolje, ali eto, majku mu valjda gore i ne može biti. Vidim ja šta se radi. Meni je dovoljan mjesec dana da ja vidim sve šta se radi. Sve vidiš. Hando, bola ne bio. Gdje si stavio svoj pasoš? Ne vidim. U Bratislave prepade. Da, sa mnom su pasoš. Super, Ajde, stavljam. ovak, mali.
Pasoši, pare su ti najbitnije. Jesu, samo što para više nema. A hajde toga, bit će. Nego, javno stado pogled. Da ja vidiš, jednom smo i bolan krvarili po ovim našim brdima ovdje i šta smo dobili? Ništa. Jadi pat, ništa. Eno, imam ti ja RVI knjižicu. Ti imaš. A zašto mi služi? Ni zašto. Samo me podsjeća na sve one teške trenutke što smo ja i ti preživili. Tačno. Borili se za budućnost djeci, a vidi im budućnost. Vidi je budućnost samo vani. Ne znam, brate, to je ono, Asime, to je to što mene muči, što ne mogu da spavam zbog toga. Zato baš što moja djeca žive vani. Oni tamo odrastaju. Oni više ne znaju ni šta su, oni žive između dvije kulture, dva jezika. To su dvije civilizacije. Ja ne znam više šta će od te djece postati. Šta će on postati kad narastu? Hoće to biti bosanski Finci ili finski Bosanci? Što ti je to, Ando? Ma kakav mislim, gdje će biti isto? Ne razumiješ ti? Ando, meni bi isto bilo, jesam li bosanski Nijemac ili njemački Bosanac. Samo da se asmu njemačke dokopati. To je sve stvar sudbine, ali ti barem živiš ovdje, pred svojom sjavlijom, pred svojom kućom. Šta ti fali? Kad te ne rekao džesa, radije bi ja bolan živio 11 mjeseci gore u nostalgiji, nego 12 ovdje u problema i iščekivanju u najgorih videovi glavanje političara šta radi. Ja ne žijem. Ali mi tu ne možemo ništa napraviti. Ništa. Sve je to sudbina. Sve. Ništa se tu ne može. A znaš šta je moja sudbina? Sutra poran i polako na put. Još ajmo onda polako. Ajde moram ja pravo uraniti onu smjenu vas danušu, pa ćemo vas pravo istaviti. Ja ću ovo skontiti. Gdje je ovo? Što nisi ponio ovo sa sobom? Gdje da se ne baca? Gdje ponesi? Ajde. Gdje ponesi? Senada! Ajde Senada, hajmo nek narod malo odmori, bogati, pa daj im na put. Hani, eto me, samo da se ženom i djecom oprosti. Ajde ustaćemo ujutru poran pa ćemo ih pravo ispratiti. Hajde bogat, hajde. Allah imanet! Allah imanet, vidimo se ujutro ako voda. Gdje je bogatak, ne bude mrsku ujutru, malo mi krastavci, paradajza i staklenika da ponese man. Hoću mapsu za nju, bogat poran ću mapsu za nju sve pripremiti. A ti se fino odmori, brate, daleko. Hoću. Daleko. Hajde. Allah imanet, vidimo se. Hajde, vidimo se ujutro. Daleko je moja kuća, bijela kafa i pogača kuća. Šta li to kuću čini domom? Jesu li to ovi zidovi? Soba u kojoj sam odrastao? Podrum koji smrdi na vlagu? Ili ova stara trošna ograda? Je li to miris korijena velike trave, ljetnje kiše ili dima prve vatre u zimskim jutrima? Je li to ovaj mahalski put, školski park ili ova moja avlija? Jesu li to sjećanja na Didi mezar, babinu omiljenu srdalinku ili nanine trapave ruke? Ne znam više jesam li kod kuće ili kući tek treba da krenem, a ko sam to ja? Jesam li sve ove godine to ja bio ili me neko prevario? Ne razumijem ovaj život, kao da mi sve izmiče iz ruku, klizi niz prste i odlazi svojim putem. Prolazi pored mene kao pored turskog groblja, šuteći brzim korakom. Griže nekom melanholijom što u meni stvara i ljutnju i psovanje. Ali ne, neću dati zloj sudbini i njezinim prstima da mi začepe nos
pomute sjećanja, utuše osjećaje. Pomiri se moj Hamdo između vječite rascijepljenosti ta dva nemirljiva svijeta. I možda su me se i odrekli i jedni i drugi, ali ja Jok, ni jednih ni drugih. I dok je god mene i kapi krvi oni poslije mene, zakleću se. Nisam stranac, ja sam Bosanac. Teško duša, bijela kafa i pogača pluća, na ormaru tulja žuta, koliko je mirisala puta. Na ormaru tulja žuta, koliko je mirisala puta. Daleko je moj mali zamak, u Pavliji još miriše zambak, ali nema nikog da ga bere, nema nikog da mu sofru stere, ali nema nikog da ga bere,